sarapan sih ya guys. Ala-ala anak bule guys, ala-ala bule jare sarapane roti. Ngapurane isinya apa ya? Selai nanas kayaknya. Kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ijo enak sego karo sambal terasi daripada itu. Bener teh. Tapi lumayan sih buat ganjel perut daripada lapar belum masak. Caretan guys, kak kulinya soalnya mana tiga ini mantai lah. Ya wes mati, enjoy aja. Oke, bye bye. See you next time.